The Hakha Times thawngchimnak in nang kut kanin tlai na. Hakha chu July na heriat in gulen nga tiang lockdown cha asalai kan kolam ke da tilawlam velte phidi asalai tia HCMF ne athan. Hakha ko chung chu July na heriat in July na gulen nga tiang zarkhat sung lockdown cha asalai Hakha khulu na kan kolam ke da tilawlam dang velte phidi asalai tia Hakha Christian Minister Fellowship ni July na hai rukzana athan. Hakha a COVID zot na akar tukcha a July na riat in July na kulin nga tiang lockdown chia asalai ma le in jio a er khum asalai chun Hakha khwalu nak lam asmi matapi lam falam lam le thantlang lam jong phidi asalai khote lai in zol fa le CI zelda tilo a homan lu chwa anga lai lo kan kolam ke belte aidin le CI phornak lam si cha kan online Sidar le market chu zan le sumilam pakhatiang langhon aslai adang dor papau khardi aslai construction ren atun min ha le lorian taban tuk atun min ha chu ma le tun nak muna ria aslai chun biak nak le se adang dang lai organization zong ahoman abu in meeting taban tuk to ari loading a her tuk mi uma chun zoom in to ding biak in online pum zong a atambik minung puthum long ni to ding zot nak tuning zau in a her a chun lockdown ni chan hi chapthan aste lai ti an than July na lai nga zan Hakha pido ta sanga mithi in akal mi pa minung puthum SAC ral kaple plek ni an tlai na I case phunli in ta zan join ha tia kan thai an tlai min ha hi athi mi afanuwa van tha chung le chung mun le an hoi pa pakhat an si an tlai ning na arwang hi SAC ra kap moto kha zuri pol ni zu palang in an chirwa ma leo chel ngel a chun in mai arok le amui tuktia mai to I an chwa a namma nan si tin an tlai na hi asi tia pongkam ummi pakhat ni da Hakha Times a chim hi an tlai mi na hi case phunli phungril nak zale panga zathum le somnga le pathum zanhi le som sri le pakwa le zale lai li in ta za an chwe na tia kan thai Lai Chathat Bu Rangkun President na Ansi Thong Thang an team Rangkun Frambut Lai Chathat Bu LBC Rangkun Shrey to Thar team nak chu July na hai ruk thang ni kum kalukum khadan tua I President na Reverend Ansi Thong Thang an team dia thai se Reverend Thong Thang chu kan chimino laka arfi bantuk in kan izau tha jomi si bantuk in kumnau te man se lo Lai Chathat Bu ni rian an khit mi hi kami phundi lakcha ren tha atun kho lai I thatnem nak tampi achwa pi kho lai ti kan zum kau tia Rangkun khosa opa pakhat ni chim Reverend Ansi Thong Thang chu razam ronga mi phun harnak atong mi sna se COVID-19 pura ronga Rangkun in azo mi sna se bedak chwa in azo chang chwa ma mi ase Reverend Ansi Thong Thang ni rendang dang atlai lo mi na believer chat Myanmar a general secretary le Chinland Football Club a president atul mi ase Myanmar Football Federation MFF 2020 Congress team nak alut I tay nak amu in MFF a executive council member rian atlai MFF EC member si nak in MFF ni rian ampek min ha chu Infrastructure Development Committee chungtal Youth Development Committee chungtal le Referee Committee chungtal rian na ansi thongni kumnerat Russia Iraq tua mi FIFA World Cup zonga Myanmaram MFFIO in thami a arak etal hirian na pina chimmi phun huap min se Myanmaram huap zong se rian lian ngan tampi atlai chi na atulio a rendang atai chama min ha chu thongni kumsha kumthok in Gospel for Asia GFA a vice president le believer chat theological seminary a vice president na anse thongni kumhlai li kumthok in Myanmar Christian Youth Alliance a Perton thongni kumhlai rok kumthok in Myanmar Theological Student Council President thongni kumhlai Sri Kuma Myanmar Evangelical Christian Alliance Literature and Publication Commission Director thongni kumhlai reta Myanmar Evangelical Christian Alliance Mission Director atun nuwa thongni kumhlai kwa kumthok in Myanmar Evangelical Christian Alliance MECA Associate General Secretary at Team Tan ase thongni kumhlai kwa kumthok in Chim Public Company a Board of Director le kumthongni la kumhlai kwa thok in Chin Ethnic Entrepreneur Association CEEA a wa nakpe tu advisor zong atwanchi
Julhana arak laibal mi rian ha chu thongni kumnga in thongni kumra kumtiang Believer Chat Myanmar National Council la Mission Assistant Director le thongni kumlai Sri in thongni kumlai kwa kumtiang Believer Chat Theological Seminary a principal na ansi Hiban tukren lian ngan pina ngak chia har sa zau khat nak le phim chon nak lai zonga rian tampi atun mi ase thongni kumkwa kumma Bridge of Hoftimi ngak chia zau khat nak bu arak thok pi na I ral kap uk nak chan leo in siang in kai nak cha chowa lai har sat na angai mi ngak chia na chinram kul im minung zriat le chinram leng Myanmaram chung in ngak chia zali andi lak thongkhat le zan hi na chu kumhra chung bob nak an pek na Aturam khil lai dir mun athat nu in film chon nak lai kam mi phun hoi na anti kho tak bam chan reading in apa Bishop CK nau chung he Myanmar Flower International School Rangkun Chinland Flower Private School Thantlang andir lai chat thapu thongni kumkulakum khat thongni kumkulakum thungkum shoi tu pa na Chairman NC Thong Thang Vice Chairman 1 Reverend Dr. Peter Zalhun Thang Vice Chairman 2 Pulal Yap Secretary Pu Panghu Assistant Secretary Siama Mangnem Ngun Kang Pu Chiamong Ngun Kang Bom Tu Pu Lian Shang EC Member na Pu William Pu Biak Chungmang Reverend Thongkung Captain Benjamin Pu Lalmang Reverend Dr. Lal Oisang Pu Chakyo Pu Shamlai Pu Sianghup Pu Robin Pu Thangak Pu Chakung Pu Zungmang Pu Chanthong Pu Tilbik Siama Ngunsui Reverend Kap Lien Thang Reverend Dr. Peter Ngun Zachung Ranak Petu Bishop Dr. CK Nauchum Reverend Dr. JP Biaktin Sang Reverend Dr. James Lien Sai Reverend Dr. John Siam Lian Reverend Dr. Soikong Reverend Bill Mung Reverend Tha Uk Reverend Biaknin Pu Tial Ling Pu Jiul Hai Lian Pu Boy Chung Dr. Swing Hing Falama COVID-19 in July lai ruka minung pathuman thi than athi min dilak manung somthum la pathuman sichang July ni in July lai ruk tiang falama COVID zot nak in minung somthum la pathuman thi jang tia kan thai July lai ruk thongni kumkulukum khat tuni a falama mithi minung peliwi asana in siaji san thang fapa pu thinjo su kumsomilukum nga chu zot nak dang in sironga COVID-19 in nun nak lem mi minung pathung vi an si July lai ngani zan iaran thi tak mi pi sweeper kumsom sri July lai ruk jing lai iaran liam tak mi pi ton kai kumsom lukum thumle pu hai lai thuam kumsom sri pol chu volunteer pol le khrifa buton vongai tu ni lampa thammol la anwina da Hakha Times thawngchimnak so hi fil hin kan ngol vi lai angai tu nulapa ulanaw nan chunga lunglop nak tampi kan ngai